Dobrodošli u novi Muppet Show. Naš današnji gost opet je poznati Neženja. Njegovo ime se u zadnje vrijeme najčešće spominje u kontekstu čače i majke, a nije dijete poznatih roditelja. Dalibor Matanić. Kako lijepo. Jer sam te super najavila. Jesi, Vježbala sam. vidjet ćemo što će moja majka reći na tvoju najavu. Inače, kako si? Dobro, super. Dobro. Zen. Oženio se nisi umeđu vremenu? Nisam. Djece? Nema tu puno nade. Imaš Šalim se. šta djece po... Nema puno nade. Ma ne, šalim se. A, šališ se. Ima li djece šta u zadnje vrijeme po inozemstvu možda? Ima, 3 mongolida i jedan crnac ovoga, ali ne smijem mi priznati javno. Ali zato filmova kod gospod Matanića uvijek ima. Nedavno si na Puli promovirao najnoviji film, njegovo ime je Majstori. Majstori, koji je samo što nije došao u hrvatska kina. A još malo da, ja se nadam jer jedva čekam ljudi vide naš neozbiljni uradak. Te biraš, koji lonac? Najgori. Ajde. Vidi. Nema. Koji si mazno od poznatih hrvatskih glumica? Piše Marko Lendić. Tropa muška. Nažalost, Marko, ja sam ti budaletina koja samo razmišlja o poslu ovoga, tako da nemam vremena se bakčati sa ženskim butinama na setu. Poslije seta. Da, a prije seta. Ja ti molim da svi članovi ekipe budu netaknuti, da možemo i dalje raditi, jer to bi im donalo vjerojatno velike psihološke probleme. Čime je to osvojila tvoja Morana? Jel na odviješ? Lijepo pitanje. Vrhunskim kostimima. Inače, Morana je kostimografkinja poznata, priznata. Eto, hvala. Čime je osvojila? Prirodnošću i sposobnošću da istrpi sve loše šale. A nisu ti loše šale? Vjeruj mi da su loše. Jesi, Kako ide vrijeme dalje, sve gore, vjeruj mi. Pitaj se oko mene, da, svi su malo nagluhi već od mene. Kad gledaš generalno, su hrvatske glumice prirodne ili neprirodne? Pa ja mislim da se dogodila promjena generacije od nas za 10 godina, da ove nove cure koje dolaze su genijalno prirodne. Da smo mi špica sad u bivšoj Jugi, jer viš da stalno glume nešto naši bani. Dobro na sceni, a šta je s privatnim životima? A to ti ovisi od osoba. Imaš neki koji je stvarno genijalno cure, mislim, imam baš puno i prijateljica među glumicama. Evo, Ivan Mihalić, na primjer. Divna. Imaš jedno pitanje, možda ga nećeš izvući, zato ću te ja pitati. Recimo, Ivana Rošić, imaš ih milion koji su super cure, ima neki koji su fejkuše, ali one manje više glume stalno po ovim divnim sapunicama. Kad je zadnji put plakao? Na predzadnjoj epizodi Breaking Bada. Šta da saznam da mu je djevojka u stvari latentna lezbijka, kako bi reagirao? Mirta Zebić. Mirta, daj Bože. Dvije odmah. Daj Bože. Ma normalno nema imaš protiv, hvala Bogu, nek se žene ljube. Nek se cure vesele. Što bi poručio Barbaliniću? Ivan Brokolo. Nemoj po placu, molim te. Nemoj ubijati ove tamo poljoprivrednike, molim te. Dakle, jadne ove tetke koje nose sidi. Jer ideš na plac kad? Aha. Ideš baš u špeceraj. Da, to mi je fora. Jesi ikad imao kompleks u svojih rumenih obraza? Maja, borazna šefica, hvala ti Majo. Zato se uvijek zovem kamionče. Ne znam je li sam imao, uvijek sam crven kod đubre ovoga, ali nekada sam čuo da je jedna cura ovoga bila zezala drugu curu jer ima dečka koji je Zagorac, ima rumene obraze, rumenku ga je zvala. Što to tome ima loše? Dobro, jesi ti prirodno rumen, dijete sa sela ili si ti Tijanac? Jeli ga, okej. Tako ćemo se igrati, jeli? Jeste prirodni obrazi ili ovoga? Botox. Ja mislim da se rumenim baš zbog tog humora glupog ovoga, je stvarno uvijek glupo. Ali tebi je super šta se, u biti ti si stalno rumen i ne znam, tlak, alkohol ili loše šale. Ne možeš kad prospeš lošu šalu, ne crveniš se. Ali diže se to, ide to još u ekstreme. Doćeš kava lampa. Doći kova lonac ovaj tu, katastrofa. Ili lampa. Bože. Da. Kojom ocjenom možeš ocijeniti svoj seksualni život od 1 do 10, Iva Bosnić? Svoj seksualni život? Ja sam primijetila da su naše gledateljice dosta napaljene. Sve imaju ovako neka seksualna pitanja, frajeri su više ovako kao... Da, od 1 do 10. Šta ćeš sljedeće raditi od filmova? Pi, onako. 3,14, odlično. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3. A to je jedna druga. Zajam se, ne znam. Fabijane, može malo goriva? 1 do 10? Ma, puno, Iva.
puno. Zadovoljan si. Nakon toliko godina još uvijek. Jer su spravice pomogle. Ima neki čudnih ovih plišanih životinja, dakle mogu svašta da. Nema pauze nema u ovoj pauze, emisiji. snima se. Aha, ovo je limoncello, pretpostavljam. Ja sam fina. Ovo je kruškica Damica. za ove malo hardcore pijance. Pa, Živjeli? Ja sam stavila rumenilo da se približim vašem izričaju modnom. jedan od naših filmova zove se Volite, kad ste posljednji put vi rekli toj riječi nekoj ženi, ko je to? Ko je to? Mami? Da, recimo mami, recimo prijateljici, recimo... Morani? Jesi mamin sin? Morani, da. Valjda. Ne znam. Ko Mama. bolje kuha, Morana ili mama? Snaše, vidiš, snaše. Sve one super kuhaju, mama me obukla kožne hlače kad sam imao 10 godina, tako da to ne izbrisio. Znači sad omazao od kad si klinac bio. Da. I kako ona baca na to. A dobro, tebe mama obukla u kožne hlače, mene tata obukla u gusara. Kad sam imala 8. To je trauma. Koju hrvatsku glumicu bi volio pali da si slobodan? Inge Appelt, odmah. Ne, ovo je za Inge, znam da ona, ako dođe do ovoga će cijeniti ovo što priča. Cijeni tvoj odgovor. Odlično. Kako si na filmskom setu? Gdje se naci škola, Ivan Bradić. Ivane, dragi, ja ti imam jednu tesu koju stalno ponavljam da ti iza filmske kamere, treba biti užasno neozbiljna varijanta da se svi opuste, a ispred treba biti što ozbiljnije. I onda se svi neko opštino, svi radi svoj posao najbolje, onda možda to je naci škola, ali svi neko guštaju. I kad padne zadnja klapa, kako to izgleda? Su to baš ono... A to ti kod da je materijal završio. To kod digneš ljude neki ono maksimum, jer to stvarno je maksimum da se mogu iz sebe izvući ono nešto ne znaju da imaju, često baš glumci. I onda ti to tako, ali je... I onda se šaga. Ali to je završetak tuluma, materijal to je još lijepo, ali tam poslije, to je 15, to je najgore sad, meni je to najgore. Tebi, a? Da, Ko i to ti je redatelj. praženje, onako, znači, ali svima je onako lagano, znaš, svi su onako... Ja sam skužio da na zadnjim filmovima da bježim negdje izvan prirode, gdje god, ono, samo da se malo očistiš. Jesi nastane u krevetu kao na filmskom platnu, Jelena Ozlić? Draga Jelena, ja sam apsolutni psihopat u krevetu, gori nego na filmskom platnu i gori nego iza kamere. Onako, totalni jebeni psihopat. Matanić, ako ti bude naslov, ja sam psihopat u krevetu. Ne bio prvi put. Neće ti biti Dobro, problem. Okej. Da. Odlično, ja bi još završila s jednim pitanjem. Evo je, ne da se bakice. Bakica. Daj, reci mi, najnastraniji scenarij koji imaš u glavi, neka ono najbolja ideja za film koju bi volio realizirati. Pričao sam, mislim, o ovom podnu filmu. A, to je još uvijek. Pionirka. Još uvijek. A to je bilo fajno. To je fajno, kao neke zlatne štafete, još više. A koju glumicu ti izabrao? Inge Appelt. Ubit će mi Inge, oprosti Inge, jadno. Već me zlat sam tekao. Eto, veliki pozdrav, što ste veliki- gledali još jedan Muppet Da, bolje Show, ovo je završimo bio od naš ovoga. gost Dalibor Matanić, svi ga volite gledati, zato što je iskren. Eto, to je to. Vidimo Zato se što za je 7 nastran, dana. zato što je duhovita. Poseban pozdrav ovaj put Ingi Appelt. Inge Appelt, nemoj zamjeriti, molim.